ايه الفرق ما بين title و address؟ بالراحة كده. title يعني عنوان، طيب طب address عنوان برضو. طب ايه الفرق؟ title يعني عنوان لكتاب او مقالة او مسرحية او اسم وظيفة او لقب، تمام؟ زي مثلا اقول لك ايه the title of this play is the beauty and the beast. هنا انا كنت بقول لك ان اسم المسرحيه هي مسرحيه الجميله والوحش، خلاص ده اسمه اسم مسرحيه. اقدر اقول لك مثلا the title Mess became more popular in 1999، ان اللقب بتاع كلمه مس كان بدأ يبقى مشهور اكتر سنه 1990. يبقى هنا title معناها عنوان لمسرحيه لكتاب لايا كان، خلاص اتفقنا. طب address برضو يعني عنوان، بس عنوان مكان موجود في الحقيقة، او عنوان حاجة بريدية، او عنوان ايميل، او ايا كان من الكلام ده، خلاص، او خطاب او ايا كان. زي مثلا اقول لك I can give you the address of a good restaurant. انا ممكن اديك عنوان بتاع مطعم حلو قوي. They changed their website address. هم غيروا العنوان بتاعهم على النت. يبقى title ده عنوان بس لمقالة او مسرحية او اي حاجة، كتاب مثلا او اي حاجة كده ورقية، خلاص. طيب address ده عنوان حاجة حقيقية، عنوان بجد، سواء على الحقيقة او سواء في النت.